Paithago Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das no Khobwi Khorokbwrwi Congress adong rong no Saldokni jail custody Rohorkha Bishalgor Darbar nok Krak sal horo Bisramganj police ni yagor romjakmani Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das Bitu Das Dulal Goste Ridoy Das Borni Shakao Thefajaka under section 147/148/149/358/333/327 IPC Kraksal Sanjo Jarawa Police ni Thani Mungsa Goshimung Kurino Bisramganj Hatuo Khadumani rally Klainani Thangmani Youth Congress ni Sikla Adongrok Paithago rally no kitingge Kraksal horo Bisramganj Thanawa Dolni Adongroni Bishingo Unglaikha Choprop Laimung Sabai Shukrop Klaijaka Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das ni Malkhung O party mungno tuino Bishalgor Bukhaksani SDPO Rahul Das bai Kok Banglaikha Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das Paithago Police ni Goshimung Kurino Khadumani Panda Klaimani Mazra Kraksal horo Bisramganj Thanani Police ni yago romjaka Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das no Khobwi Khorokbwrwi Congress adong Srang salo Bishalgor Bukhakse Darbar Nogoti Shakaborok no Police Paithago Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das no Khobwi Khorokbwrwi Congress adong rong no Saldokni jail custody Rohorkha Bishalgor Darbar nok Party mungno tuyei Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das shaka nung kirikha hinke paikha nung Piaba Kiriyawi Bachadi Hakese nung Congress nei রাঘব পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করেছে কি বলবেন আপনি টানা চেষ্টা করেছে আমরা বলতে চাই পুলিশ বিজেপির পাপের রাহুল দাস ডেপুটি সিএমের কথায় আমাদেরকে অনৈতিকভাবে গ্রেফতার করেছে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করেছে সত্যের জয় হবে আমি শুধু কংগ্রেস বন্ধুদের বলতে চাই যে যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবেই তুমি কংগ্রেস Phaini 20 September Salmadio Haino Hai Borongno Darbar Nogoti Sajaknai Piaba Guri Saldok Domoi Jelo Tongnani Nangshinai Sikla Congress ni haste ajupang Rakhu Das no Khobwi Khorokbwrwi Congress adongrok Bureau Report Chini Khorang